Maki bos. Kencap lu tak bos? Sepanting. Dia itu apa itu? Nah, tidak ada rasa apa nih bos? What tabu? Dek. Beranak aja deh. Coba. Kemana gitu bang nih betul perceme. Dia gede uras dia percem merol. Aja nih. Ambang. Oh, Ambang. Ambang. Ya, nagai. Ngkelop yaki. Ngkelin anak aku gondrong. Dua perarang motor, ngobrol bala. Menru bawang kan selo ini taruh. Boleh teger gondrongir. Macina tu padar wir mata anda. Deseng. Lu selong. Tapi lu mana no lalangi ma motor. Dua perari. Ya lakukan tu. Sampai. Cina nak. Ini sekep kepak. Agak ki bos, caw-caw tak cerita. Kenapa nang kemakun repan nawa kak? Masalah na bos, di rumah kundre, ketupuji bos. Dicambangi. Oh, itu nih cocok. Nah puji cambang itu. Macina tuh pakrun runga camban nah. Kurun rumah nih bos, lalu ngure. Bah, nau krun rumah tuh keseruntuk gitu. Bah. Emang lu bah. Teki lo ke daeng. Ye, lo ke keron di. Lo sapa gondrong ni. Sudut pakaden rekero. Kau bilang? Dia tu nagang aku kendi. Ya ada tuh daeng. Bos sih. Kau cowok nih. Kita nih sapa aku sepadu ah. Maka kurang nih bos sih.
Bang cambangnya. Jadi magi bos. Diborogi bani. Punya istilah aku borongan tuh. Woi. Muasa mi tahu kak? Idin di tasalin ni dolo. Pak tabas yang beki darah. Cah. Puasan tabas ki bebeke lo bos. Embar. Aduh, apa lah ya Deng? Iya nih. Dek. Jadi makok koe. Age lo mu. Kalau masalah urane we, diajarin masalah. Nek ko masalah di wasi gajang. Dulu utan nih. Embang. Kira-kira dari mi tahu wasrun-rungang cambamu. Aye. Listen boleh. Listen no. Tahu bos. Listen itu. Pak ngapri, dia pergi buka tuh. Ba. Dapet ka bos. Bela. Kok di tetap aku mas semermu kak? Kok di kita semerku? Diulari wek na. Dia cocok ini. Pak kok. Emang lagi sih. Macam ni sih kok. Lesa ko. Dia nu tahu di ko. Semermu tapa aku nih ko. Tahu kan tak? Magi bos ya. Kencang stadion Runa. Dewi kita ingat tejang boy. Madeng masa tidak culik ko kita. Kencak tunggu lah bos. Soroni play dulu bos. Ya tahu sih. Ya. Soron apa le dulu? Aye, lari. Konro palari. Awe. Kamu tahu karet tuh aja.